খণ্ডিখনত সাক্ষী হ'বলৈ কাৰণে উপস্থিত হোৱা সদৌ ৰাইজ আপোনালোকক সকলোলৈকে বৈপ্লৱিক অভিনন্দন জনাইছোঁ। আমি বহুলানি আলোচনা কৰাৰ পিছত বহুতো গভীৰভাৱে খুৰচি মাৰি আলোচনা কৰাৰ পিছত আমি এটা সিদ্ধান্ত ল'লোঁ যে আমাৰ এই অঞ্চলত বিটিচিবাসী ৰাইজৰ কাৰণে বিটিচিবাসী ৰাইজৰ সকলো সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে সকলো জাতি জনগোষ্ঠী এই অঞ্চলত বসবাস কৰা সকলোৰে সমান অধিকাৰ সমান মৰ্যাদাৰ কাৰণে কাম কৰিবলৈ কাৰণে এটা বিকল্প ৰাজনৈতিক দলৰ যে এটা আৱশ্যকতা আছিল আমি প্ৰয়োজন বোধ কৰিছিলোঁ। তো সেইটো আমি যোৱাকালি আমাৰ এটা জেনেৰেল মিটিং সাধাৰণ সভাত আমি আলোচনা কৰি প্ৰস্তাৱ আকাৰে সৰ্বসন্মতিক্ৰমে প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰি আমি এটা এক্সিকিউটিভ কমিটি চেন্ট্ৰেল এক্সিকিউটিভ কমিটি গঠন কৰি দিয়া হৈছে। ইয়াৰ পিছত এটা পূৰ্ণাংগ সমিতি গঠন কৰা হ'ব। তো প্ৰথম পৰ্যায়ত আমি সৰ্বমুঠ 28 জন সদস্য লৈ এটা কমিটি গঠন কৰা হৈছে। তো আমি যি ৰাজনৈতিক দলটো গঠন কৰিছোঁ আমি যেহেতু এটা বিকল্প ব্যৱস্থা বিচাৰিছিলোঁ, বিকল্প এটা ৰাজনৈতিক দল বিচাৰিছিলোঁ, বিকল্প চিন্তাধাৰা আমাৰ সকলোৰে এই অঞ্চলত বসবাস কৰা ইয়াতো দুটা ৰাজনৈতিক আঞ্চলিক দুটা ৰাজনৈতিক দল আছেই। UPPL আছে বৰ্তমান ক্ষমতাত অধিষ্ঠিত, তাৰপিছত BPF আছে। তথাপিও যে এটা বিকল্প ৰাজনৈতিক দল আমাক দৰকাৰ আছে, বিকল্প এটা ব্যৱস্থা দৰকাৰ আছে। তো मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन जे जों बे ओनसोलाव अलरेडि मोननै राजखान्थि हान्जा दंखायो। मोनसे खुंथाय गोहोआव थानाय UPPL दङ, बेनिफ्राय सिगाङाव 17 बोसोर खुंथाय गोहोआव थानाय BPF हान्जा दंखायो। थेवबो जों मोनसे अल्टारनेटिभ चिन्ता जोंनि बे ओनसोलनि गासै रायजो राजाफोरनि गासै जेंनाफोरखौ BTC सुक्तिनि उनाव BTR सुक्तिनि उनाव थामथि गोरोबथानि उनाव थामथि गोरोबथाव थानाय गासै दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय गोबां जोंनि जेंना दङ। जेंनाफोरखौ आं गुवारै बेखेवनो नागिराखै। जोंनि सानजाहा सीमा बारायनायनि खोथा दङ। आं सनितपुरनि मानसि, खोथायाव दङमोन सुक्तियाव दङमोन जे सानजा सीमा बारायगोन। खुगायावल' बुंना दोनदों जे साथिखान गामि अमुकखान गामि BTR आव सोनाय जाबाय होननानै, नाथाय बेखौ भारबेलिसो फोसावदों। सरकारनिफ्राय जेबो प्रसिडियर गैया, जेबो नटिफिकेशन गैया, गोनो गोथो। दा बेफोर गोबां जेंना दङ। मुंख्लं नखरफोरनि जेंना दङ। मुंख्लं नखरफोरा जि अनसुंथाइ मोननांगौमोन दिनैसिम मोनाखै, मोनजोबाखै, मोनफुंजोबाखै। दिनैसिम जोबथेसालियाव जोंनि सोद्रोमाफोर दङ। गोबां जेंना दङ। दा बेनिखाय आरो बे ओनसोलाव गुबैयै गोजोन थासारिखौ लाबोनो थाखाय, गोजोनखौ इस्टाब्लिश खालामनो थाखाय पार्मानेन्टलि आरो बर'फोरनि जे गेरेमसा माहारि दानाय मोनसे जौगाथाय समाज दानाय बेफोर गोबां जेंना दङ। दा बेफोर जेंनाखौ जों नुदों।
थांनाय समफ्राव रावबो गोसो होनानै मावाखै मावफुंजोबाखै दा बेनिखाय जोंनो मोनसे अल्टारनेटिभ राजखान्थि हान्जा नांगौ बेखौ जों फिल खालामदोंमोन सानखांदोंमोन बेखौ साननानै जों इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपि आफादनिफ्राय जों मोनसे राजखान्थि हान्जा दानानै होदों बे राजखान्थि हान्जानि मुङानो जाबाय अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्ड Alternative Party of Boroland. Abbreviation now APB. APB long live. APB long live. আৰু আমি যেটো অকমান অসমীয়াতে কৈ দিওঁ আৰু